ole tu tum kan video a chun Facebook ki sin dola tampi nga thei dan ding lamjin malte karon lo sim ding pakhat na ka video kan post mi kha kan mai to mi rauri kan mai irom suak mo kan mai ta rauri video si teng teng ding pani na ka kan video post mi kha a ratio a site adikte asi teng teng ding chun quality thatte asi teng teng ding ta thim na ka full HD ti vek mo 4K ti vek aniam big thong kala som riat pi tal si teng teng ding a quality a that pau le paisa lut ta tha chun adang pakhat le chu copyright aum thei mi background music kan mang lo ding khami kha an huwa tuk Facebook in free an pek mi background music ding pol tampi chu pol kha wa mang so no nang mai tu YouTube sin na download mo a pakhat khati sin nga mi la na mangi music na mangi copyright chi pang le tampi poi tampi lo hong thei achang the si le mi rau ri hla si thei sela adu khami kha poisanga khala tha yi asum lut khala tha chuti silawi lau thei lawi background mang tool background music man tool asi panga si khalle Facebook ya pek mi free music pol kha wa mang thei so no a copyright mi na manga silen tampi ala hong dingi nang mai sangkala tampi na thei chun adang pakhat le chu video kan post ka watermark pol kha kan post loading dan chu video edit na kan man mi kha tua CapCut ti vek InShot ti vek KenMaster ti vek pol kha watermark thei chil polan si yanga ti len khami pol kha ruk tak long watermark la ruk tak ka ti mi chu pro aseke chu khang pol kha watermark la man thei lo silawi watermark lo ding in man dana khami kha ruk atul khami na ru I na manga silen athi loading watermark ta loading quality khale thate fel file ten mang thei ding khami watermark ti mi kha an ma an lo ko an tar mi khamo tu Facebook ta tampi nan muding video an post mi a asirte kelam sirte mo volam sirte mo khana khan KenMaster I an edit ta asile KenMaster ti na taro khang pol kha tua loading post loading chun TikTok ki si kama download ta direct in kam post theo khawek la kha athalo yanga tilen ani ta kha TikTok logo ring ring asirte a aumi khami kha athalo post loading chun video kan post te ka title caption thaten kan ngan ding chule khami kan ngan mi kha tampi kan ngan rei loading ama na video post mi I athu la toy fam kimin nangan ding I na post ding chulen na video thoi ape paro lo mi hashtag na to cham chaw loading yanga tilen khami kha andu lo Facebook in hashtag kalbakte ka ti mi khamo khami kha tampi kan to zel loading ama na video thoi ape paro mi te pani pathum pali panga tiang rong chu na wan to ding chumi tun khan to zel loading tui ka lo simi pol hi video kan post te ka athupi tukmi polan si himi ka lo simi pol thaten na thuni ka lo sim vek te thaten na to theya chun Facebook I sin dola tampi nga thei ding si ka video pol thana te silen like share comment nak thon inak bom dinga ka lo som tampi ka lung oi video thara kan tong le sal ding